Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kajing ajing kersyan kipat ba ya kaseng Voice of the People Party haka election MP Lok Sabha. Kala penong kinong kersyan ke Voice of the People Party ban mi syakmat ban pan tiket haka election MDC Shakhasa Hills Autonomous District Council bat Janja Hills Autonomous District Council. Haba phai ha Sohïong Constituency ki khubor ki yathu bagi dan palat prangut kinong kersyan ki balapan tiket kaba kiladap pha ya kashithi Shaka State Election Committee ke VPP. Ki khubor ki belum na kinong kersyan na ke VPP na Sohïong Constituency kilong uba aristar kharprang na krang ba ban perkhat nongrang na maulai teng ba Anthony Nongse na madan bitaw ba Ailas Malngyang na umsaw ba John Star Lingkhoy na Lingkhoy ba perkhat lang dekhar na Wei Lingkon ba Nestar lang kurba na maulum ba uwei ubam syamlayo kerteng ubade na kathanong spung. Ki khubor ki yathu babaro ki bapan tiket ki don ka jingkerman ban yo ya katikan handreikin up ya karai na ka State Election Committee. Kinong kersyan ka VPP na Sohïong ki don jingkerman bakin yo ra ya uso ka jingjob na mar ki habane khun persya ya UMDC ka MPP bamenta uba Sherbor Maulong bat ya UMLA ka UDP bamenta uba Senshar Lingdo. Kumba syupen kan mau bahas Sohïong Constituency u kertong ka VPP u Dr. Ricky Singkon ulayo bun baha ka vote hak election MP Lok Sabha padang syudap. Lada phaipat Laban-Mawprem Constituency hadu menta ladon tang uwei uba pan tiket uba adani lang state. Ki khubor ki yathu uba adani lang state ula banyo ada kabasuk ya ke tiket VPP na Laban-Mawprem banekun persya ya UMDC bamenta uba Mitchell Wan Khar uba day na kaseng UDP. Haba persyang banekran bat uba adani lang state ula yathu bana Laban-Mawprem ula depan ya ke tiket banekun ya ke election MDC Handrei karai baro kasyong haka State Election Committee ke VPP.